Ingdeng trok sirke bra trok Atal Bihari Vajpayee amahangke thegarni katalon. Bokajan Development Block atumpatir piponsi Good Governance Day katalon pon. BJYM Korkanchi Mandal Committee atumpen Arnisa Farman Traditional Sport Competitions ki bipon. Langharang Baptist Church along Merry Christmas katalon. Kardom pini prime time thanbang pinili merin hansepi non arjuik tha birtang ton pen. Pinilakha ke Bharukhat constituency mini stadium along BJYM atumpatir piponsi Atal Bihari Vajpayee amahangke thegarni katalon pon. Pinidet pialong pacheton dunsi por phaisir kep malompen pangcheng ponsi Atal Bihari Vajpayee amahangke thegarni talon pon. Lapen Bharukhat Yuwa Morcha Meipu Bhupen Brahma pensimai charipon bangso mai along alihaman pen nangkachetong dun lakha ke Bharukhat constituency M Khonsing Rongpi East Karbi Anglong District Committee BJYM Chun Bangsar Singh Tiso Meipu Bidya Singh Ingti VDC Chairman Ganesh Inghi Haraghat Municipal Board Chairman Pratap Hendik Mondol Meipu Ramayan Chauhan Lapen Pinangan Mam Peng Kido Tum Chitong Dun Pen Ingsamjin Pen Mai Pachun Pon Puthot Bangso Mai Judet Pen Aphi BJYM Atumpatir Piponsi Volleyball Arnisi Mate one day match Apharman Bipon along Kado kawi team Krihini Atum Chitong Dun Lapen team Krihini Angbong Pen Birhang Club versus Anjali Club Angbongsi Bangso Kijutsi Mate final match Patu along Birhang Club Atum Kethek Serpen Anjali Club Atum Apan Parempon Lapen Kehaya Atum Apan Karbi Anglong to the Mouse Council EM Khonsing Rong Pipensi Kehaya Nong Itangka Suripho Lapen Trophy Pajipon Lapen Tek Kerem Atum Apan EKADC Meipu Bidya Singh Pipensi Kerem Atum Apan Tangka Surihinira Pharupho Lapen Trophy Pajirpon Lapen Best Player Best Defense Atum Apan Sitami Tangka Lapen Trophy Pajirpon Tom or 96 Tom 96 Tom Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee জন্ম জয়ন্তী আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এবাৰ গোটেই অসমতে আৰু কাৰ্বি আংলঙতো আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট যুৱ মৰ্চাৰ লগতে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট ধন সিং তেৰণৰ আহ্বানত মানে আমি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্ম জয়ন্তীটোক আমি এবাৰ খেল খেলি মানে তেখেতক আমি সন্মান জনাইছোঁ বা উৎসৰ্গা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ হাওৰাঘাট ব্লক মণ্ডলত আমি ভলীবল মেটচ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ হাওৰাঘাটৰ ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চা নেতৃত্বত আমি ইতিমধ্যে এই খেলবিলাক আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আমি প্ৰথম বিজয়িতাসকলক আমি 5000 দিম সেকেন্ডটোক 2500 দিম আৰু থাৰ্ডটো 1500 আৰু কনসোলেশন প্ৰাইজ আমি 1000 কৈ মানে টিমসকলক আমি দিম Habar ke Hapen Ruby Singh Hansi 365 News India Pini ni paeng ko raporni Bokajan Development Block along Bokajan Development Block atumpen patir piponsi celebrations of good governance day in connections with real ease of fund under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi asai paman pon pini bang sosai long alhisar po atumpen ang kachitong dun Dr. Numal Mumin MLA Bokajan LSC Mukut Mahanta MSC Deopani Constituency Junalinat BDO Bokajan Development Block Odit Phukan ADO Bokajan Circle Bipin Induar BLCC Chairman Budhi Chetri Chairman Bokajan Constituency Lapen Bokajan Development Block Staff Atum Kedoan Lapen Agriculture Department Bokajan Circle Staff Kedoan Atumpen Chitong Dunsi Pini Bangso Live Telecast Program Asai Dengpon Pini Bangso Asai Long Pli Constituency Bokajan Borjan Sarupathar Lapen Deopani Hawara Radatum Bang Pharohini Rapokep Sosya Radatum Pen Chitong Dunsi PM Kisan Alama Puthak Hawara Radatum Than Pariponsi Pini Ingsamjin Pen Sai Pachun Pon আমাক 25 তাৰিখে এই অনুষ্ঠানটো আমাক কৰিবলৈ দিছে প্ৰত্যেক মানে খণ্ডয়ন অফিচত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমাক কৃষক সকলক লৈ পেলাই আজি এই অনুষ্ঠানটো আমাক পাতিবলৈ দিছিলে আৰু এই অনুষ্ঠানটো হৈছে আজি প্ৰত্যেক বছৰে 25 ডিসেম্বৰত আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দেৱৰ জন্মতিথি উপলক্ষে Good Governance Day সুশাসন দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈ আহিছে আৰু আজি
Bali Pathar pen Jatnu Singh Be 365 News India. Pining Koira Phorni Lakha Krepli Korkanti Constituency BJYM Mandal Committee Atumpen Abarim India Prime Minister Karditang Atul Bihari Vajpayee Amahangke Thekarni Pacheton Dunsi Porphai Capen Dongka Chingchu Pachuak Lamalong Arnisia Farman Traditional Sport Competitions Bipon Bangso Along Korkanti VDC Chairman Khojan Tiso Doloi Ingpi Mandal President Robinson Rongpi Samilangso Town Committee Chairman Sarsing Tiso GS BJYM Iskar Bianglong Binate Rangpi Korkanti Mahila President Amparta Songja Tiso Budhiram Teron Rostom Kilingatum Chetongdun Kapatwi Cepate Tiaprang Khojan Tiso Lapen BJYM Klembang Phatumpen Atul Bihari Vajpayee Phan Milor Kaisi Chikemupon Aphitu VDC Chairman Pen Amatsi Bangso Cepate Tami Ingpusi Asonson Pathu Cepate Pon Sonsi Thongnok Bekekat Don Suri Chivung Anparta Volleyball Hui Cepate Pon Cepate Kahai Pon Atumaphat Nong Epajir Ponsi Ing Samjin Pen Bangso Atul Bihari Vajpayee Amahangke Thegarni Lapen Traditional Sport Competitions Biponsi Misen Pen Pachun Pon Lason se alang litumaphan apor APST na phan football tami ron pon Korkanti Mandal BJYM ahin pen traditional sport bangso bipon labang ke State Committee Bharatiya Janata Party mate District Committee ahin pen labang so circular mate akahai Atul Bihari Vajpayee amahang ke thek labang so birthday anniversary labang so ke talon labang so men prinsip ini bang so sport bang ki bipon na thepi ke lalo ja itum Bharat angkang along pustame alangli amang keman pon abang ke Rastro Nirman mate Bharat Nirman abang so sai alangli keman do lalu putang te labang so Bharat Nirman mate Rastro Nirman putang te litum non kicing thur mi uwe kimi tum stame bang Putin stame Byokti Nirman mate munit ason che pamanji putang te ason tin stame akathek kenang sot kwa joinesi pini sports stame nutin cingthur mi uwe mi tup stame ani pahangji labang so kemang pensi buko Mudhunga Jipen Anand Be 365 News India. Lakha Krehini Phuluni Constituency ke Parlo Tarabasa Langherang Baptist Church Longta Arni ke Thelaben Ingan Kimi Katalon Pon Bini Porphai Krehini Malom Program Pangcheng Chiaprang Lakha Krehini Phuluni Constituency MSC Dorsi Longhang Lapen Lakha Kre Pho Mahamaya Constituency EM Lunsing Tiron Atumpen Bangso Church Amena Long Boundary Wall Ingpupon Bangso Ingpupon Data Phi Puthol Arnam Kardom Mate Mai Pangcheng Pon Lapen Langherang Baptist Church Atumpen Barpi Barsu ke Do Hemta Guest House Lasonni Aputhak Epak Pinpura Lu EM Lunsing Tiron Apan Pajipon Lapen EM Lunsing Tiron Pen Non Kewang Jia Ningkan Surhini Rang Ko Raisia Ningkan Angbong Barpi Barsu ke Do Hemabang Bangso Church ke Do Hut ke Kenang Sotapot Nang PG Pusi Chak Tekang Lapen Guest House Abang ke Koloni Local MSC Dorsing Ronghang Pen Chingwai Lang Pusi Ningjepon Baptist Church along. Himalaya tour la pasando ni uncat la tanke nomor 4 Baptist Church along. program along Sipuri Boundary wall ke tang. Sipik Ketnon Apenda la tanke Michael Kapohi Sipik alang ni kita Sipik Arada tu apa? Kediepan Seminggu Jadi tundang nang si tong bangke number 1 make boundary wall kangku. Then second nama bangke bini dak anam kardong. Bini isu ke size anang tekan. So kardong malong nang si tong Mahamaya Kiken. Ate dak mon hoto kami lokal ni sida tong ben alang memorandum nang bidun no ada meeting no Dankan bayan 2021 kana ba songkana ba kana so bontra yang ki kasi non yewang ji 21 22 bang ki so pa tang ko ji lam cha ki kang ba so taxi 21 22 kasi songkana ba ki do bontra ba Langhin Pel Indrajit Rongpar 365 News India.
Kardom Nilitung karbi kursa cinglo mamai KKCA hinpen Tiri pialong kesulang ponbom Nalitung kadu kawia thengno Ethe alam pacini gangtung do Khe kedoan mate sumsiang Jati jabol kaprek sitame mate karbiam sitame Nalitung nyong si somsuri si sosea keso nang bang arjong long do plotangte Nabang so keso pengka cepa meji aphan Nilitung KKCA long nang humri iktame Nilitung along nang humri pen nalitung akeso cepa jok pon longji La pena duntu nilitung nabang so aron ke klem pon lake karbi Guru sa cingro mai pena bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pensi hakko pirthe plangra pensi nitum nang ke klem nang kedang lasi nilitung pen kapacinia teng pena itum nang ka humri pen nabang so keso don ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni gidora pen je phansi nitum ke kesia hin pen nang tu aphan pacini pon kardom Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu